Ka Henyutrap Integrated Territorial Organization hito, kaladawan Menteri Badipet jika sports ubak Syakliar Warjri, ha kabayade banbu da kajing toket, halor kajing bombyang baha kabam bat kiwe de ki kenrum kenram, kibami ha ka 5th Meghalaya Game 2024. Kaseng kalapa kasiti kabasyai Menteri ke sport, badai bantung no da kajing toket, babalai kami kajing kenrum kenram, ha kani kajing lekai, lene ka 5th Meghalaya Game, arajar arbsau, kabala penlong hatura. Ka sorkar kalamang ban penlut hadu pulai keluar tingkah, nak kebentakan di kajing lekai, Henry kabampat kambiang. Ha kabala penpau di kisamla ki baya lekai hapo ki social media, ba kabam kambiang nadu henien kesngi. Kaseng kaladawaru badai bantokit, ba mano ki ba penlong ya kini kajing lekai, bat mano bala penbiang ya kabam. Nak kebenta ki nong ya lekai, bat kaseng kaladawaru yu ba Syakliar, bode ban pentip, hanola IT ya kini kakam. Ban penbiang ya kabam ya baru kinong ilekai ke jela. Kajing dawa keseng hito, kadai hadin balayo. Balami sibun kajing kenrum kenram hatura. Ha kabayade berkajing bombiang kabam. Ha kabala ai de kibam kiba pendapel ya kinong ilekai. Ha kabala song tang di kijing bam kum ki chips, samusa, bat kiwe de kijing bam. La sakhiru bahagane kajing ilekai. Ba kinong penkot ya ki piangja. Kila pendon kam da ubrut basyut penkhana. Bat ka video bala sapriang ki social media, baki samla nong ilekai kila ong, banamar ka jing bom yo ja hab ya da ka kejat ban lagi buat bam ja hasurok.